Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thara a chiar tu silian sang puya sarkar lai punat khona kum som pare chin chunglam COVID-19 hridan apek me ka ngai thatu te hridan la zel turin kan ngen chewa COVID-19 la ka inven lama lo in thada lo ula tul to palo chuan mani chen na in chu asan no ula mai tom na wa medang nai lo kut le mai ti file hridan la te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kan hno shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parugle pakhat bial pasari ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thereng ani tuna chon chanchin thalung athak chun somang u vaireng te joint vc le ngo ten mizoram le assam ramri boya wanga haram le namchanna tura sarkar le political party te le mi pui malak na anlom hle ti an soi congress party thalai ten electric bill diglo dodal na hun vein khan aizol an mang sarkar la puichon vein khan national education policy NEP sahni somni noi malak na sang hong UK prime minister Boris Johnson chuan group of 7 ram shuai tu de chu Afghanistan mi puite chomdol konga chakzo kamhala turin angen vein khan vaireng te joint village council le NGO zongjong ba ka phai nuam le saipum village council shuai tu de chuan Aizawl press club pa thutharla khom tu te komin mizoram le assam ramri boya wanga ram le nam channa tura sarkar mulak na sanga lom anti thuan soi voin kho pathum shuai tu tele NGO ayo te hian ramri boya wanga ramle nam channa tura ramri dep khosang sanga mizoram police da ani dante kolphetha zirna le inkal pona ba ka atulang anga mizoram sarkar phlak na chulom anti thuan soya ramri dep khuwa de chu chief minister puzoram thanga chunga anlom hle ti an soi ramri boy chungchanga mizoram police te huai sen na fakom anti thu soin ramri boy chungchanga opposition party ten sarkar an thop tlatte media lama thok tu te thanem ngai na le K-pop ngai sang tu te thanem ngai na po lom anti thuan soi ni ramri dap khwa te hian mun som panhia kongpui thar lai ani ti soin khotang hu tu te chuan cheng nuai somthum pathum senga phai no matanga bor chep le let phai mizoram police post eng pek na turpo aban phun ani thuan soya vaireng te por substation atanga aitlang mizoram police post eng pek na turpo proposal cheng nuai somret police siamani thule a hlotin ngei anrin thuan soi bok ramri dap khoshwai tu te chuan sahepui via bengali school Assam sarkar in kumsang ni soma ansak kumsang ni somhnia ramri boya bom chiat chu Mizoram sarkar mulak nine education department chuan he hmuna hian school thar sa in sakzo to ani thon soya zirtir tu po lak fel ni in Mizoram sarkar en kolna hnoya a om ni in an soibok he baka hian sarkar e bial to MLA pularin sanga mulak na a wareng te ngeya IR company headquarter siamani tur chuan lom thu soin ramri dap khotlang le NGO friday chuan honokal zel tura in mangaya in puiton zel turin Mizoram mi puite an som ani Aizawl district borsap Dr. Lashia Joliral te hovin vein khan Aizawl khopui chung ne chevel mun then khata thaile chom he zuar tu te kongsira in phote taxi le bus driver le handyman te ba ka truck le Mexicap khal tu te COVID-19 tripula ka inven turin mai tom na mask semrun puine ani munun lai treasury square kulikon chanmari bongkon rangvamol truck terminal dorpuile zarkot Mexicap stand a te semani Aizawl municipal home chunga 4C tele Aizawl east le Aizawl west 3C te sem ani bok hebaka hian Aizawl district borsap office atangin voin khan sarkar department ten khat sports and new services INPR PWD road south PWD road north geology and mineral resources le ICT department ten hena po COVID-19 chipui do na man ruwa N95 mask za chuang theule pulse oximeter panga theu te pek chhuani IMN hena oxygen concentrator panga N95 mask sang thumle pulse oximeter somnga pek ani bok Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan voin khan wana pa hol kota electric bill diglo do dal hunan manga electric bill diglo engmozat an hal MPYCC chuan COVID-19 awanga mi puin harsat na top khok an torlai meka mi pui rokna diktak electric bill sang uchuak tak in thin na awangin sarkar laka anung alo ti an soya hemilan tirna hen puan zar du manzara banner le poster an tarbok vana pa hol kota program toinea hian congress chalai president Dr. Lalma Somanga ka chuan thu soin until phuta tar langa electric bill diglo zong sarkar in chingfela bill diktak chau mi pui pek ni ro seti te COVID-19 ripuya wanga mi pui nol pui an harsat lai chuan sarkar in kumin April kha tanga man tran tura electric bill anti san chu suri ro se ti te ni
electric bill ti puna tur rotna sarkar na siam chu asan emawangin Joint Electricity Regulations Commission for Manipur and Mizoram JERC tenhena ben niam hial an ngai hi mi pui zalo na diktak ani ti asoibok electric bill diklon sada wanga anti tur dik tak tia bill complaint tu te Power and Electricity Minister Puala Zilenan khotang tanam hinok sak aru ka zuzuar rui hlongol vele aruk ching ang hiala te khin chu antem tak zet an soya mi pui te ai oding tura be sei berin Mizoram mi pui adiriam hi a Mizolovin a Christian lo hlea he wang hian Mizoram mi pui ma ngaidam adiran phut an soya MPYCC chuan kum sang ni somni jun tha atanga man tran to COVID-19 den chena sarkarin petrol and diesel chia na sataka ati punchu ti hniam turin an phut an soibok ani MPYCC che lockdown hi thu siama chang le tin Mizo National Youth Front chuan PNE Department lamin anlo tarlan to angin tun truma electric bill tharber hi shrilenga wangin meter reading ti thap thei anilova hei wang hian bill ma sa pani te chorol anga siam ani a complaint hun po hongin hun ti ama top nuwa po a hon bel zel bokani anti Congress Chalaiten Power Minister Puala Zile na thu sei du lai la chuaka mi pui ru shruai swal theina tura an bol phon zui chu andem ti an soya Power Minister hian mi feltam tangsinga mi swal tlem te ten thil anti punlun theizia asoina ani a chu wangin Congress Chalaite hi an thil ti dani him lo hleya an ngai ti an soi ani New Delhi Chamek Tourism Minister Purabat Romoi Roite chuan Union Tourism Minister of State Pu Ajay Bhat chu chenen akoma Mizoram Tourism Department malakna tlang puita shrilin Tourism Ministry project sangson tura thelu sa de churang taka sangson turin Union Tourism Minister chu angen Union Minister Ajay Bhat point lauti fel fatatum tur thu soin Minister Purabat Romoi somna angin Mizoram lojin fatatum thu soya Myanmar le India in kung kana thazok ani zel theinan Myanmar rama AstroTurf football field te indoor stadium te school building te community hall te le futsal ground te India sarkar suma siam atul he ti ashila Union Minister chon thil thatak ani arin thu soim Mizoram Chief Minister and Prime Minister hena lekha thonse bozi tani se ti in alo shilani Voin Khan Tourism Minister he Niti Ayog Advisor Dr. Prem Singh po Komin Tourism le Sports ti maso nana EAP project te sangson tur bo sai lai mek te soi pui boka ngun tak an soi ho nuwa Niti Ayog Advisor chuan anti ve tur te chuni thum nili chunga anti zo tur thulo shila recommendation to Finance Ministry ano thon ngal don bok ani Sports Minister he Ministry of Minority Affairs le Ministry of Finance officer liante akomba ka voin kaya hian IT Minister akom don bok ani Transport Minister Puti Zelan Tlongan Longkai District Transport Office Building thar cheng noi zahi somni poriat senga saka honga siha District Transport Office Building siha Army cheng noi zahi som senga saka hongbok Transport Minister chon thok tu indelo nanna satak noya po ate beratang alien ber thlangin theto pan chhona cholom omati thuasoya Longkai District mi puide chu Transport Department nen thohona thatak an neite wongnung zel turina cha bokani DTO office honna hian Longkai is bill to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman the Bok Poisbek Zawa chu sarkar in Longkai District chu atheng angin athom chhom mek ti asoyani siha po thusoin puti zelun tluang chuan Transport Department po alianin mi pui dor tu po anpung zela thok tu ten mi pui tan dor nuam ni tura tan sau turina cha a department point hun khir takara ma ason zela staff te thorim na le inpek na lom thu soibok ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Sarkar puijon Voin Khan National Education Policy NEP sangni somni noya malak na sang ahong he scheme manghian kumzabi somni pakhat na zirlai te chu huap kim taka zirna tha pek to mani ba ka thiam taka chertum ani a Union Education Minister Dharmendra Pradhan le Union Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virender Kumar te chuan Voin Khan New Delhi NEP sangni somni noya malak ten hong ani Heba ka hian kumkhat sunga National Education Policy thanchin tarlan na lekhabute tlangzar ani boka voina honjinga hian National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy Bharat FLNT Priya Accessibility Booklet Diksha Platform Virtual School on National Institute of Open Schooling le Alternate Academic Calendar 2021-22 of NCERT te atel ani UK Prime Minister Boris Johnson na chuan Group of 7 G7 Ramshruai to Afghanistan mi pui te chhom dol konga changzo kam hala turin angen G7 Ramthen Afghanistan boin awang hian in mukhom han mokovin Afghanistan mi pui te harsna chungchang an ngai tu a tun hnaya US President Joe Biden and US hipaite
Afghanistan atang alak chhuat dan le ramin boina ato chungchanga soisena na stack atok meka soisel tu zinga hian Britain France Germany le G7 ram tangte ba ka NATO member ni lo Japan te po antel ani chanchin thar cherti top na na tang pui vaireng te joint VC le NGO ten Mizoram le Assam ram ri boya wanga ram le nam chana tura sarkar le political party te le mi pui hmalak na anlom hle ti an soi Congress party thalai ten electric bill diklo do dal na hun vein khan aizola an mang sarkar lai pui chon vein khan National Education Policy NEP sang ni somni noi hmalak na sang a hong UK Prime Minister Boris Johnson na chuan Group of 7 ram hruai tu te chu Afghanistan mi pui te chomdol konga chakzok am hmala turin angen chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani